Mashi emaliza la porte la vie. Ari ibintu tibizabuza abantu kuja mu ijuru, ariko kandi bigenda bigaragaza k'ubwana mu gakiza. Iyo umuntu aje mu materaniro ni bimwe ciza yavugaga, ukaza mu materaniro uvuye iwawe kandi ukaza udafite nka porogaramu ikujana vuba, ariko ukaza wikoza mu rusengero umwanya wanyu nimba ari uwanyu sinzi uko mbivuga, ukumva wowe ko urwawe ruhare rurangiye ugahita wigendera. Sibyo, twagiraga mwene data umwe twabanye ahantu, none akavuga ngo reka ngwiwe ngo ashime, ngo narangiza ngo arama yiryamira ngo dusigare dutaramye aho amabuye gatwe babihondwa, utere haleluya ushime numara wowe uryame tweme ibisigari turi. Iyo ushimye kandi ugatera haleluya ariko tukagumana kubera ko ubumwe n'imbaraga, siko? Iyo umuntu aje mu materaniro wowe urumwira waje nzambi kubwira sinzi ko wabishoboye. Iyo umuntu aje mu materaniro ukunda amakuru WhatsApp tuhaye tugabura ijambo rya data hano, tiwo kumva ivyo mvaye kibiba uburi muri mudu ya WhatsApp umuntu yakubwira utuntu swati shobora kuba business cyangwa utundi tuntu mwaye mudiringa n'umuntu, tiwo kumva ibiri hano wunamye kuri WhatsApp kibiba gusa ndibizakubuza kuja mu ijuru, ariko kandi ni ibintu bigaragaza nk'ubwana mu buryo bwa Imana. Uzamubireka, telefone ni yawe, WhatsApp ni yawe, nta kibazo. Kugura amayinite ninsohoka ndaguha 10 ushiremwe akicumi karagufasha, ariko mumpu uyu mwanya mwumva ico Yesu yashatse, siko yeme? Tugize nabi kuja kuri WhatsApp mwikanisa ni ngabyiza ni byiza, ni byiza yeme? Kira uko tayari ngiye hano ahubwo sinzi ubayishize hano ubu twaye iyi ngiyi akiraga nanone iyi ngiyi ni ikanisa. Sememe reka tuganire amagambo y'Imana mu mwanya usigaye munini, cyangwa se dushimiye Imana ko yatwizeye ikabinyuza mu bantu igashaka ko dusangira ibyo yadushizemo. Sema amen. Dushimye Imana kuri mwe mwese abantu bicaye aha mwaje gutarama ntabwo ari inyungu z'abantu, ni inyungu z'umuntu. Nureka kuza ntabwo akabiri kazagira integenke ngo baseke abanyakabiri, ni wowe uzaba utakaje, ntabwo ari abayumbe ba Kayore. Rero kuza hano si inyungu za Kayore n'abayumbe ba Kayore, ni inyungu z'umuntu. Iyo umuntu aje ni ugabana, ntihagabana abantu, hagabana umuntu. Sema amen. Kuba rero mwaje Imana ibaho umugisha. Turashimira ubuyobozi bw'abayumbe buyobowe na Perezida Major, baratwizeye batumira akarere ka Umoja, hanyuma akarere ka Umoja nako karanyizera. Ndashimira umuyobozi wanje Perezida Munyamahoro, Imana iguha umugisha. Bayobozi turabubaha, ibyo mwahamagariwe turabubaha, namwe murabizi. Reka rero dusome ijambo. Iri jambo narariganiririye ubushize, ninsubira no kubona umwanya n'ahandi nzosubira ndivuge kuko numva ari ndi ku mutima. Rwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto rwa mbere 3 no ku murongo w'10. Umuntu witeguye yo dufasha gusoma tuvugana umwanya muto, nze gusiga umwanya wa umuvandimwe tugere no ku bindi, sino twara umwanya w'abandi batampaye. 3 no ku 10 nibaguhe kuri microphone cyangwa nimba ntayo musayidi hino. Yego, ndasoma biri ijambo ry'Imana. Haravuga ngo kubera ubuntu Imana yangiriye
nagenje ku bw'ubwubatsi nk'umwubatsi w'umuhanga shiraho urufatiro yego undi muntu arwubakaho icyakora buri muntu niyitondera uburyo yubaka kuri urwo rufatiro yego nta muntu ubasha gushiraho urundi rufatiro yego rutari urwashizeho ari rwo Yesu Kristo. Amen. Amen. Hari ufite Bibiliya yera azabi amagambo agenda bushana ukuntu kumva hari yashatse nko kuyavuga cyane. Some Bibiliya yera iravuga ngo nkuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, apana w'igifu. Undi yubakaho, uwundi muntu ashobora kubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubaka. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro rwashizweho. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho nkeretse rwashizweho. Nta rundi rufatiro umuntu yozana ngo arushireho uretse urwashizweho, ari rwo Yesu Kristo. Komeza, ari we Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, ariko umuntu nashaka kubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza, dore izahabu, ifeza, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti, cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri, cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Umurimo w'umuntu wese yubakishije kuri uru rufatiro uzerekanwa, uzagaragazwa, uzashigwa habona. Urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro. Imana iguha umugisha. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Ndishimye guhagarara imbere y'ubusho bungana bucya tuvugira Imana. Nzambona ari cyo kintu gihenze ku isi, ari naco ciza, niko ngenza mbona. Apana kubw'icubahiro, kugirirwa ubuntu n'Imana ikabinyuza mu bantu, Imana ikaguha kuba kuyivuga. Nzambona ari cyo kintu ciza kuruta ibindi. Kuba rero Imana yabimpaye ndayibishimiye kandi nciye bugufi ku bwanyu. Nzi ko hano hariho abantu banduta mu myaka bambanjirije mu gakiza, harimo abashumba, harimo abayobozi n'ingeri nyinshi, harimo ababyeyi batuzara mu mubiri. Ivyo byose sema amen, duciye bugufi ku bwanyu, turabubaha kubw'impano n'imihamagara Imana yabashizemo, turabubaha. Sema amen. Reka rero dusangira no magambo. Ndaganira ijambo rivuga ngo Yesu nk'urufatiro rukomeye twubakaho. Sema amen. Kandi ndaganira nitonze, simbwiriza, ndigisha iyi minota nsigaranye. Urufatiro nico gituma nashimye ko baririmba ino ndirimbo, numvise ikubiyemwe amagambo yanje yose. Urufatiro mu buzima busanzwe cyangwa mu mibereho ya minsi yose cyangwa mu mvugo yumvikana, urufatiro ni ikintu kiriho kigize ikindi kintu kugira ngo ico kintu kibeho. Bivuga ngo ico kintu kidahari, ico kintu ntigishobora kubaho. Bivuga ngo ico kintu kiriho kubera ko hariho ico kigize gute, gifasheho cyangwa cubakiyeho, cyangwa se kiriho kubera ko gifite iki kigize. Urugero, inzu, iyi nzu ni nini cyane ariko ifite ibintu byinshi biyigize, ariko muri ibyo biyigize ikintu nyamukuru gituma ino nzu iriho, inahagaze, inaremereye, inakomeye, ni urufatiro. Urufatiro ni akantu gatoya ariko gafite uburemere bukomeye. Sema amen. Urufatiro rushobora kuba
rutagaragara rutafite agaciro mu buryo buboneka, ariko kandi wimze cyangwa usesanguye cyangwa ukomeje gukurikirana, rurya rufatiro nirwo rugize kirya kintu. Sema amen. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'iyi nzu n'imihagarikire y'iyi nzu cyangwa n'imibereho y'iyi nzu ntabwo igizwe n'aya makaro n'utu dututi n'aka gatapi n'aya masipika n'ibi biturisho n'aya mameza n'izi ntebe n'izi sipika n'iyi online n'iki kintu bashizeho. Ntabwo ari byo bigize ino nzu. Iyi nzu agaciro kayo ni urufatiro. Nubwo bino byose birimo biri enkiri muri urwo rufatiro, ariko ikibanza kandi kiremereye kandi cingira mu maro ni urufatiro ino nzu igize gute ihagazeho. Sema amen. Mu buryo bw'abubatsi mu buzima busanzwe bavuga ko urufatiro nabisomye mu gifaransa ariko ndaza kubisobanura. Havuze ko ngo ni agace kamwe, c'est la partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics qui assure la transmission dans les sorts de charge, soit poids propre, force climatique, sismique, cyangwa se charge d'exploitation. Basubiye kandi kuvuga ko urufatiro c'est la partie inférieure d'un bâtiment qui a pour but de supporter les charges et les surcharges d'un bâtiment et de la transmettre dans le bon sol. Bivuga iki? Ni ukuvuga ngo urufatiro ni akantu gato, ariko kandi kagize inzu cyangwa kagize abubatsi ouvrage niki ya n'inzu gasporta uburemere surcharge na charge ni ibintu zihanganirwa cyangwa se birenze urugero. Mbese urufatiro rushobora gusporta uburemere bw'ikintu kandi bukiganisha he mu buryo bwiza bwa kirya kintu. Bivuga ngo urufatiro niryo banze ry'ikintu. Ku rundi rugero, umuntu ni umuntu munini cyane, agizwe n'ibintu byinshi, agizwe n'ingingo nyinshi, ariko muri byinshi bigize umuntu, sema amen, ni amahitamo. Sema amen. Amahitamo ni ikintu gikomeye cy'urufatiro rugize ubuzima bw'iki bw'umuntu. Umuntu ashobora guhitamo kunywa itabi, umuntu ashobora guhitamo kwica uwundi, umuntu ashobora guhitamo gukorera Imana, umuntu ashobora guhitamo kubana n'abandi neza, umuntu ashobora guhitamo kubana n'abandi nabi, umuntu ashobora guhitamo gushaka cyangwa akareka, umuntu ashobora guhitamo gukora cyangwa ntakore, umuntu ashobora guhitamo kwiba cyangwa ntiyibe, umuntu ashobora guhitamo kwambara neza cyangwa akambara nabi, umuntu ashobora guhitamo yo gutuka cyangwa akareka. Ko murumva ndi kuvuga iki? Fondation, urufatiro. Nari mvuze ko amahitamo ari igice kigize ubuzima bw'iki bw'umuntu. Buriya umuntu ashaka kubera ko yagize gute yahisemo. Umuntu atinda gushaka si uko Imana yavuze, hoya nuko ubu bihisemo. Uhitamo gutinda cyangwa ugahitamo gushaka vuba. Uhitamo kuba mu itorero neza cyangwa ugahitamo kuba mu matorero menshi. Ayo yose ni amahitamo. Woba mu matorero 10 wabihisemo, woba mu kiyumbe wabihisemo cyangwa ntukibemo, woteza akavuyo wabihisemo cyangwa ukareka. Ayo ni amahitamo. Amahitamo ni urufatiro rugize ubuzima bw'iki bw'umuntu. Umuntu azaba mu ikorari akarespekta amarwa ya korari kubera ko yagize gute yabihisemo. Ushobora kubaho mu ikorari ukababurira uburyo kubera ko wagize gute
wabihisemo. Bibiliya yavuze ngo nashizeho urufatiro nk'umwubakisha ugize gute mukuru kandi wiki w'ubwenge kugira ngo uwundi muntu agire gute yubake. Ariko ikibazo gikomeye yavuze ngo ifotire l'attention y'uburyo tugira gute kubaka kuri uru rufatiro. Sema amen. Ndeba amasaha yanje ko atarashira rutabara sigaye. Yego. Mu buryo bwa Bibiliya reka tuve mu buzima busanzwe twinjire muri Bibiliya. Nari mvuze uburyo bw'imibereho isanzwe uburyo ki. Reka twinjire muri Bibiliya. Mu buryo bw'umwuka nimusome hajya twasomye Abakorinto 3:11. Fondema mu buryo spirituel. Bakurekere mikoro wa udufashe kuzoza usoma. Abakorinto ba mbere 3:11 ndaturebeye Yesaya 28:16 undaturebere Matayo 7:24. Fondema spirituel. Aravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho, kuko nta rundi tibibaho, nta rundi rufatiro ushobora kuzana ngo urushireho uretse urwagize gute keretse urwashizweho. Ese urwo rufatiro baye bavuga niki? Ni igiti, ni inkingi, ni ibati, ni idafari, ni amafaranga? Urufatiro bahaye bavuga ni Yesu. Ni nako havuga. Tushobora gukuraho Yesu ngo usa n'uwundi ngo numara wubake ngo ntibibaho. Nta rundi rufatiro ushobora kuzana uretse urwashizweho ngo urushireho gusa. Sema amen. Amen. Doraho bikubiye ni uburyo twubaka kuri uru rufatiro twagize gute twashiriwe kuko ntirwovaho. Sema amen. Hayiwezi kandi ntirushobora kuvaho habe nubwo utozumva tiwokuraho uru rufatiro rwashizweho. Matayo 7:24. Matayo 7:24. Umuntu wese umva amagambo yanje akagira gute azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yiwe ku rutare, nyuma yabwo hagwa imvura n'imivu iratemba n'umuyaga urahuha, nyuma byose ngo byikubita kuri iyo nzu yubatse hehe. Soma n'ahandi. Uwo ni umuntu umwe wubatse, ariko mwumva ukuntu yagize gute. Umva uwa kabiri sasa. Nundi wese nawe wumva ayo magambo yanje we ntagire gute azamera nk'igifu nk'ikizeze nka debedebe ikintu kiraho cagiye kubaka ico cubaka inzu yaco hehe kandi urufatiro rugize gute ruhari. Imvura nawe iragwa n'imivu nawe iratemba nkuri n'umuyaga nawe urahuha nawe vyikubita kuri yanzu. Umva gashose grave. Ikibazo ngo yanzigira gute kubera iki yaguye se bukeya yarakundutse. Dukomere ijambo ry'Imana masha. Ntabwo ikibazo ari urufatiro, ikibazo ni uburyo tugira gute twubaka ku rufatiro, kuko urufatiro rurahari. Sema amen. Urufatiro twaragweretswe ntimwakijijwe bavandi, mwarakijijwe muza agakiza icarico. Simbaye nganira n'abantu bahaye bakizwa oya hari umuntu utarakizwa nuko ababariwe. Hari uri muntu ntawe. Abantu bari hano twese turi abakristo. Sema amen. Aya mahame cyangwa aya mabwirizo mpaye mbabwira naye abantu bakijijwe, ariko uburyo bwabo bw'ubuzima bw'imibereho ya gikristo tibuhagaze. Bibiliya itanze urugero rw'abantu babiri bagiye kubaka, berekwa tere yo kubakamo kandi berekwa n'ahantu ho kugira gute ho gushinga umusingi.
igitangaje umwe ngo aragenda ashinga umusingi wiwe hehe ku rutare, uwundi ngo awushinga hehe ku musenyi. Bantu bombi baratura. Bukeye igihe c'imvura kiraba, igihe c'imvura kigeze ya mvura iragwa itangirira kuri wa wundi wubatse mbere, wubatse ku rutare. Imvura igwa ari nyinshi n'imivu iratemba n'umuyaga urahuha ngo zikubita kuri yanzu ntiyagira gute, ntiyagwa, kubera yuko ngo yari ishinze kuki ku rutare. Yari yaramenye ubwenga ngo aje kubaka, yubaka kuri Yesu. Uyu wundi wa kabiri we ngo aje kubaka atoye ibintu bye ngo aje kubaka, iwe yamagenda atambuka urutare ashinga inzu yiwe hehe ku musenyi. Nawe igihe kiragenda, igihe c'imvura kiragera, imvura iragwa nk'urya wa mbere, hagwa imvura nyinshi, imiyaga irahuha n'imivu iratemba. Iwe ngo bigere kuri yanzu ngo iragwa, kandi ngo kugwa kwayo kwagize gute, kwabaye kunini cyane, kubera yuko yanzu itari igize gute, ntiyari yubatse kwa musingi ulio bora. Hari indirimbo zivuga ngo tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Musingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Tuzamurira Imana amaboko. Haleluya! Bavandi, Yesu twaramubwiwe, tuza amakuru nawe kurabwiriza, tegera hano. Yesu twaramubwiwe, batubwiye amakuru yiwe, batubwira ko agira neza, batubwira agakiza icariro. Ariko ikibazo ni uburyo ki twubaka. Ntabwo ikibazo ari agakiza, hoya. Ikibazo agakiza twarakakiriye, ariko ikibazo ni uburyo tujereka agakiza twahawe kugira ngo ka gakiza tukagumane, gakomeze gashisha muri twe, gakomeze gakura, gakomeze kaguka, gakomeze kabyara, gakomeze kwera imbuto, gakomeze kaba kanini, agakiza kaza gapanuka. Sema amen. Lakini mnajua kupanuka kwa wokovu inafuatana na vile tumefanya nini, tumejenga. Kama we umejenga kwa mchanga, iwe ni kitambo, iwe ni miaka kadhaa, tegereza izogo, kubera ko ntifashe niki kizayigaruka. Kuvuga ngo usenye ino nzu bizagutwara iminsi. Iyi nzu kuvuga ngo izi nkingu zikubite uzikureho, ukubite ino plafo uyikureho, uzagende wike hariya usenye fondation, ntabwo bizokorohera. Kubera iki? Iyi nzu ifite ishinze, tiwofa kuyisenya, imejengwa juu ya mwamba. Umuririmbyi yavuze ngo imira biraza, igahita ikagira gute, idusiga turi abakristo. Ntabwo gupfusha ko tumara ko dukuramo Yesu, ntabwo ibita byodukuramo Yesu. Nubwo bazatwika minembwe n'amazi asigaye, sibyo nifuza, ariko asigaye azabaho. Nubwo batwika minembwe, bagatwika bibogobogo, bagatwika rurambo, bakajana n'inka n'ubutaka bakaza babuharibisha, ico ndikizatuma ico twakiriye muri twe gishira. Nubwo bavuga ngo nturi umukongomani, sico cyatuma ntabaho. Hapana, nziko ndiwe mu maraso. Haiwezekani. Guhura n'ibibazo ntabwo bishobora kunyeganyeza ubukristo, kubera yuko twubatse kuki. Kugira ngo usenye nukubanza gusenya Yesu, kandi gusenya Yesu biragoye, kuko jewe sindiho, hariho Yesu uri muri je. Jewe simboneka, hariho rwa rufatiro rugize gute, pagazeho. Sema amen. Ubundi abakristo ntibabaho, habaho uwabagize kuba abakristo, kubera yuko ntabwo ari twe tubaho. Paulo yavuze gute? Yaravuze ngo sinjewe uriho, nyamara ngo ni Kristo ugize gute, uriho muri jewe. Bivuga ngo nubwo twakiriye Yesu, twebwe ntitubaho. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu, ntabakiriho, iwe arashira, hakaza Yesu. Sema amen. Nubona umuntu ukarivuga nkawe si wenyine, ariko iyo umuntu Yesu amurimo ntabakiriho, rujya rufatiro nigo rugira agaciro, nigo ruvugwa, nigo ruoriente, nigo. Sisi hatufanywe kitu kwa sababu ya uimbaji, hapana. Sisi hatufanywe kitu kwa sababu mimi naihubiri injili, hapana. Injili ni kitu kidogo, bali kitu kikubwa ni ule amesababisha mimi niinene nini, injili. Sema amen. Kuwa pasta si kitu kubwa, hapana. Kitu kubwa ni ule amesababisha wewe ukuwe nani, pasta. Kuimba sio kitu kikubwa, bali ule amesababisha uimbe ndio mtu mkubwa. Sema amen.
Kushiriki kwa kanisa sio kitu kubwa, hapana, bali ule amesababisha uje kushiriki ndiye mtu mkubwa. Sema amen. Kucheza sio kitu kikubwa, bali yule mwenye anasababisha ucheze ndiye mtu nani? Mkubwa. Kutoa sio kitu kubwa, bali ule amesababisha utowe ndiyo kitu kubwa. Ntabwo dutanga hatanga uwatugize ko tugomba gutanga. Nico gituma muri mu kubona abantu benshi bapfa na bamwe bagapfa ibya 10, bamwe ngo cakuweho abandi ngo kiriho. Ahubwo nticakuwe congerejwe kurenga. Ntabwo dutanga kimwe mu 10. Ntabwo dusurutishwa. Gusurutishwa no kugira gute? Ntabwo duhatwa ngo tanga ica 10 tanga ica 10, hapana. Ahubwo kubera ko Yesu ari we zabihu kubwa yitanze. Sema amen. Dutanga kugira ngo dushime Yesu, ariko ndi dutanga kugira ngo tweneze ica 10. Kubera ko titwo bishobora. Ninde muntu uzushobora ica 10 uzugitanga muri kanuni ica 10? Tubishoboye. Ahubwo dutanga ituro ryishimwe kugira ngo dushimire Yesu ico yakoze muri twe. Ibi bintu byose bihari, si twe turiho, sivyo biriho. Hariho urufatiro, ubwo rufatiro rero nigo turiho. Bivuga ngo twebwe nti turiho, hariho urufatiro. Uru rufatiro nigo rugize rino kanisa. Sema amen. Sema amen. Timubona ino keyboard. Iyi keyboard igizwe n'ibintu byinshi. Hariho amato, hariho tuno tuntu, hariho ibiki, iri indani harimo za mikoro, harimo ukuduki. Utu tuntu twose niryo huriro ry'iki rya piano. Ariko piano nyirizina hari piano. Piano si ibi ngibi. Piano iri imbere. Ariko ihuriro ry'ibi bintu byose niryo rigize iki piano. Ubu iyi si yo piano. Piano ni imbere. Ni motherboard. Motherboard yacu ni Yesu. Sema amen. Nimba piano igizwe na motherboard, natwe nk'abakristo motherboard yacu ninde? Ni Yesu. Ni utuma tuvuga, ni utuma tunezewe. Ndashoje. Shoje mbabwira ngo ikibazo sagakiza. Ikibazo si nibindi. Aba bari abakorinto Paulo yaciye mwarababwiriza. Apolo nawe araza abaheza izindi nyigisho. Paulo arigendera nkuko maze kubwiriza hano. Nkagenda Mombasa. Nagaruka mu bakristo banje kumufana ngasanga umuriro wabahinzemo. Bamwe ati tutubwire Apolo, twebwe turaba Paulo. Abandi tireka jana Paulo iri. Twebwe turaba Kefa. Abandi tireka kura Kefa. Twebwe turaba Apolo. No. Paulo ngwaze wari warababwirije ubutumwa bwiza. Washika sanga abantu babaye abandi. Harababwira ati se badayemo. Shewe nashize urufatiro. Nkumubakisha mukuru ubwenge. Umuntu wese ashobora kubakaho. Kandi urwo rufatiro ntirwihishe, ntiruri muri filozofi. Ruragaragara. Ni Yesu. Ariko ukuntu mugubakaho. Ko jewe nateye imbuto, Apolo akayibagarira. Ese ni twebwe tuyimeza. Umeze imbuto siwe mukuru. None se turafa Apolo, jewe Paulo. Sema amen. Yeme turafa gospel. Turafa El Shaddai. Turafa tabernacle. Turafa ikiyumbe. Turafa ikorari. Turafa igisirimba. Turafa amaturo. Turafa ubuyobozi. Turafa iki. Kumubakisha mukuru. Kurufatiro ruhari. Kandi yatweretse nibyo tugomba kubakishaho. Ikibazo dufite niki. Ibi bintu byose bijagaraye mu bantu bimeze nk'umufuko wa busunzu uteretse ni ibiki. Kwibintu bisobanutse biri clear mugani w'abongereza. Ko bidahishe. Ko Yesu atakira ubwiru. Ko yamaze guhishuka. None ikibazo dufite niki. Bavandi. Ko Yesu yamaze gushigwa ku mugaragaro. Ikibazo dufite niki. Kurufatiro gwerekanwe ruhari kandi tweretswe nico tugomba kubakishaho. Ikibazo dufite niki. Shida si makanisa mengi, hapana. Kitu kimoja tu cha ukweli na cha
na cha maarifa na cha muhimu ni kile kimesababisha ufungue kanisa. Kwani ni ili injili ya Mwokozi izidi kupanuka katika mioyo ya watu, ama ni ili jina lako na wewe litambulike? Kwani shida ni kuitwa mjumbe ama muombaji ama muimbaji? Kwani hiyo ni shida? Kama huyu si muombaji, huyu ni yeye, kwani hiyo itasababisha yeye asifike mbinguni? Hapana. Lakini shida, sisi wote tumewekewa msingi, na msingi hiyo kuna chanzo. Paulo ametuonyesha vile tutajenga kwa hiyo msingi. Kama mwubatsi ni iki kama mjenzi mkuu wa akili, kama fundi stadi. Ndi mukujaribu kugira ngombe ngerageze kwiga igiswahili. Timuzi ko twaje muri Kenya, ejo nija mu Banyakenya sinkajana umusobanuzi. Tumewekewa msingi hapo, na tumeonyeshwa vile tutajenga kwa msingi huyo. Lakini mnajua jameni, ndugu zangu wa Kongo na wa Kenya na watu wengine wako hapa, akili ama attention ni vile utajenga kwa hiyo msingi. Tumeonyeshwa kibaya na kizuri, tumeonyeshwa tofauti ya watu wawili, wameonyeshwa vile watajenga, lakini mmoja yeye akaamua kujenga. Kwa nini? Kwa mchanga. Na ujue ya kwamba baada ya kujenga kutakuja mvua, itanyesha, na kutakuja mawimbi, na kutakuja na mafuriko. Yote itaanguka kwa nyumba hizo. Kama wewe imani yako ni kama ya huyo mtu amejenga kwa mchanga, jueni ya kwamba siku moja wewe utaanguka. Iwe ni kitambo, iwe ni karibu, iwe ni miaka kadhaa, haki utaanguka, kwa sababu huna msingi. Nubwo uri umaze imyaka warakijwe guhera mu Rurambo cyangwa iwacu ku Mugorore, tuhagaze umwanya n'umwanya uzaba. Shida si Katolike hapana, na shida si Kadese hapana, na shida si Methodiste hapana. Hayo yote ni madhehebu ili tukae, ili tufunzwe neno. Lakini hutaenda mbinguni kwa sababu wewe hapana ni kuamini. Na baada ya kuamini kuna vile mtu kupiga hatua kama muaminifu. Na mtu hawezi kuwa mwaminifu asipowezeshwa na yule mwaminifu. Hakuna mtu yeyote anaweza kuwa mwaminifu ila yule mwaminifu tumemkubali. Yeye hutuwezesha kuwa wanani? Waaminifu. Ngakiri jambo ry'Imana.